Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re ntseng re dutse hodimo ha mefuta ya yona, moo re tsepameng hantle hodimo ha metheo ya yona. Mefuta ya phuputso re tadime metheo ya yona, mme ha jwale re tadime mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng, mantswe kapa ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Videong e fetileng moo re ne re bua ka discourse, re ile ra bua ka ho itseba. Ra re ho itseba ke na discourse e hlahelletseng ke efe, mme ho molemo ho itseba na discourse tshusumetso e teng ho motho na ke efeng. Mme re ile ra bua ka discourse ya monghadi, ra bua ka discourse ya university, ra bua ka discourse ya hysteric, ra bua ka discourse ya analyst. Jwale re tadima ho itseba. Re tadima ho itseba ka kotloloho. Mme mona re sheba ka leihlo la Professor Andrea Hust wa South Africa. Professor Andrea Hust wa South Africa. Mme le yena o sheba ka leihlo la Lacan, Jacques Lacan. Jacques Lacan re buile ka yena haholo. Re buile ka Jacques Lacan haholo. Mme ha jwale ha re sheba re tla re itsebe ke mmotlolo wa Lacan wa ho utlwisisa boetsi e leng botho bo rarahaneng. Boetsi e leng subjectivity, botho. So motho enwa moetsi eo re sale re ntse re bua ka moetsi, motho na moetsi wa phuputso na e ka ba motho ya jwang, ya bakuweng ke eng ho ba jwalo. Ka Senyesemane ho thwe ke know thyself, a Lacanian model for understanding subjective complicity. A Lacanian model for understanding subjective complicity. Know thyself, itsebe, mmotlolo wa ho utlwisisa boetsi, botho bo rarahaneng. Jwale ha re shebe mabala a nkwe e leng hona ho thweng ke abstract. Re shebe mabala a nkwe, re di otle dihlohong pele re toba ho tsona ka kotloloho. Tumelo e leng presupposition ya philosophy sengolweng kapa videong ena e re ho itseba ho ka utlwisiswa ka theory. Ho itseba ho ka utlwisisa ka theory eo re ileng ra e hlalosa na theory ke eng. Mme theory ena e le ya dimmotlolo. Ho itseba re ka ho utlwisisa ka theory ya dimmotlolo, models, tsa ho itseba ha moetsi e leng bonna, bowena, self. Ho itseba bonna, bowena e leng self, moetsi ya itsebe, subjectivity, the subject. Mme tumelo e leng presupposition e kgolwa sena se rarahaneng e le semaka, sena se complex, se rarahaneng e le semaka, phenomenon, se lokelang ho ba teng ka kgulano. E le hore semaka sena, phenomenon ena o itseba ho teng ka kgulano, ka conflict, ka monahanong. Mme tsena ke tse ka hare ho monahano. E le ho itseba ha motho, subjectivity, ke ho itseba ka hare le ka hore ho menahano ya rona. Mme ho itseba ho na le kgulano. Lacan seo a buang
ka sona e leng seo etseng articulate ka di-registera tse tharo tsa lekoya e leng real lekoya ho sa hlalosweng kapa ho sa hlaloseheng ka mantswe. Ha re re lekoya re bua ka ntho ka moo e leng ka teng ho sa natswe dipolelo tsa rona re le batho re toloka ke seo e leng sona ke sona lekoya re le teng kapa re le siyo mohlala letsatsi kgwedi lefatshe kapa eng e leng tlhweleo e tla saletse le teng mme le seo e leng sona le dipolelo tsa rona ha di etse ho hong ke hona lekoya. Hape o bua ka registera e nngwe bitswang imaginary. Imaginary ke moo ego kapa moi e leng ho elellwa ho itseba e dulang teng. Kelello ya ho itseba ho ena ho thweng ke moi. Registera ena ya ho itseba ego kapa moi ke hona moo thweng ho elellwa ho itseba moo e dulang teng ke yona registera e nngwe ke mmoka e leng symbolic e le lefito la Borromean e le lefito kapa not lefito Borromean not mme sona sena seo Lacan a buang ka sona se fana ka motso e leng di-registera tsena tse tharo tse re buileng ka tsona se fana ka motso basis wa ho aha mmotlolo wa ho utlwisisa ho itseba ha botho boetsi e leng subjectivity bona bo rarahaneng bo complex. Re tla hopola Lacan ke e mong wa di-post structuralist tse reng ehlile boetsi botho bo rarahane ha ba sebetse ena le ba bang di-post structuralists ha ba sebetse ka kelello lebaka lane la ena kapa yani A or B either / or ha ba sebetse ka logic eno bona ba re ena le yani ena le yane re rarahane re le batho ke ba ra phela ka ho ikarola o sena kapa o sena re tsona ka bobedi ha mmoho. Jwale ke monahano wa hae ke moo a bontshang ho rarahana moo a bontshang na boetsi bo rarane ha kakang mang a ka eketsa kapa mong a ka eketsa a re botho kapa boetsi e leng subjectivity bo bolelwang ka di-register tse tharo e leng tsa real ho ya ka Lacan e leng tsa imaginary istali ya symbolic ho bolela setjhaba mmoka motho a ka eketsa re tsona tsena bo kenyeletsa ditjheseho e leng di-concern isita hape a eketsa motho a ka re ho boetse hodima tseo hape ho eketswa di-passion e leng marato tseo di fang di-registera tsane ka bonngwe e leng lekoya e le imaginary le symbolic e le hore di boetse di fa ka bonngwe ba tsona jwalo ka re boletse bo kenyeletsa marato di-registera ka nngwe ditshobotsing tse itseng e le hore tseo tse tharo tsa Lacan tse re buang ka tsona ho boetse ka kenyeletswa marato e leng di-passion ka nngwe ho eno ya lekoya ho ka kenyeletswa di-passion tseno hape ho boetse ka kenyeletswa di-concerns ho tsona e nngwe le nngwe ya tsona e ka kenyeletsa di-concern ya boetse ya kenyeletsa marato di-passion. Jwale ha re bua ka tjheseho e leng concern ya ho ba teng ho no bitswang ontological e leng ho phela ho ba teng kapa re bua ka existential e leng ho phela ho hong hape e welang ho register
ya lekoya real jwalo ka se re hlalositse hore e nngwe le nngwe ya tsona e tla ba le tsena tse ding tse re boletseng ho di ka eketswa ho e nngwe le nngwe ya tsona. E tshukunya lerato e leng passion le rehilweng ontophilia e leng lerato la boteng. Ka nqa e nngwe chisel e leng concern ya imaginary e leng mane mo re itseng ke ho itseba ego kapa moi mo ho elellwa ho itseba o dulang le yona e tshikgunya lerato passion le bitswang autophilia lerato la ho itseba. Mane re buile ka lerato la boteng jwale mona re bua ka lerato la ho itseba. Lerato la ho itseba e tshikgunya lerato lena la ho itseba. Hape chisel e leng concern ya mmoka e leng symbolic mo re buileng ka setjhaba e tshikgunya lerato passion leo ho thweng ke anthrophilia ka senyesemane anthrophilia ka Sesotho ra Sesothofatsa re re ke anthrophilia e le lerato la setjhaba. E le hore re bua ka lerato la boteng, re bua ka lerato la ho itseba, re boetse re bua ka lerato la setjhaba. Jwale puo ena ya di-register tsane tsa Lacan le marato di-passion ka hare ho motho e ya rarahana ho feta, e ba e rarahana le ho feta ka dikarolo, ka di-visions e leng mekgwa e bitswang metaele ya marato, di-passion a bitswang tshireletso, paranoia e leng bolokolohi, ke a pheta, a bitswang tshireletso e leng paranoia. Jwale ho be le bolokolohi e leng hysteric. Re ka hopola yena Lacan o la bolela a bontsha mane discourseng ya hysteric eo a reng ke science ya nnete e botsisisang. Hape le tshireletso ya ho ba dipakeng e leng paradox, mme paradox ena re boetse re ka hopola Derrida le yena o bua ka motlolo wa puisano o a reng ha wa kopana kgaqa o incoherent, mme a bontsha hore motlolo na motho o qetella a lokela ho se kgethe kapa o lokela ho di kgetha ka bobedi. A ke a siya hona ha kgetha hona a siya ho hong o senya puisano, le ha kgetha ha ne a siya ho e le hore o ba in paradox, in dilemma, o ba dipakeng. Ke seo ha o buang ka teng ka sona ha o thele ho ba dipakeng. Ka bokgutshwane he video ena mo re hlalosang ditaba tsa Professor Andrea Hust e tsepame motlolong wa Lacan, Jacques Lacan wa ho utlwisisa ho itseba ka ho bua ka di-registera e leng tsane tse re di boletseng, register ya lekoya, ya imaginary le ya symbolic tsa Lacan. Jwale hape ebe professor o kenyeletsa a re ka hare tsona tseo tse tharo ho be tsona le marato le di-passion ana re utlwileng philia. Hape ho kenyeletse le mekgwa kapa metaele e le hore ke dintlha tse thabo hodima hwane ho re boleletsweng ka hona. Ka sepheo sa ho tswa meeding eo batho ba latelang Lacan thutong ba fellang teng, ho etswa mehlala ka batho ba tsebahalang lefatshe nakong ya kgale le mehleng ya jwale. Sena ke mabala nkwe
a re tsebisang na re tlo tla re tadima kae, re tsepamisa kae, re sheba dintlha dife ka hare videoing ena. Concept ya bonna, self, bowena, e nkwa fela tje, e bonahala e utlwisiswa ha bonolo, hape e sebediswa ka dinako tsohle. Ho tlwaelehile ho thwe e ba seo leng sona, be yourself, e ba seo leng sona. Ke mantswe ao re a buang ha re eletsa kapa re kgothaletsa motho ho hahlaula kapa ha etsa experiment leng kamano yane re itseng ke ya kopano ya motho le tlholeho, kamano ya motho le tlholeho, ka mekgwa kapa ditaele tse fapaneng tsa ho phela, ka sepheo sa ho iphumana boyena, ho etsa find yourself, ho fumana boyena, ho iphumana boyena, mo re buang ka lives kapa lifestyles, hore ha o phela ka tsela eo wena o iphumaneng na o mang, kapa re ka nako ngwe re ithute ho ithata bowena, kapa re tseba ho itaola, self control, jwalo jwalo. Tsena kaofela ntse re bua ka ha re tseba ho iketsa se itseng, itsebe. Ha o tadingwe bopaki bo tutubetseng ba concept ya ho itseba, mme se re ile ra hlakisa na concept ke rare ke ho na le dikarolo tse ngata, di-zones, ke na le di-component, mme di-component tsena di boetse di na le di-zone, dikwatipa tseo di leng ho tsona tseo ha mmoho di phelang mmoho kapa di kopanang mmoho. Ha e nngwe ba siyo ya haella, mo le hore mona ke yona mohlala wa ne re ile ra bolela re lokela re qale re shebe na concept ke e le ha jwale se re utlwisa na concept ke eng. Ke ka hona hore re nye ha o tadingwe bopaki bo tutubetseng ba concept ya ho itseba, ho hlahella ho makatsa ha Plato a botsa ka bowena e leng self, eo e leng motheo wa filosofi, moo a buang ka Socrates ha hlalosa ho hloka mamello ha hae ka ho etsa tshomo ho Phaedrus. Mme ha re qotsa ho thwe ke tlameha ho itseba pele, jwalo ka ha Delphian a lokela ho itseba, ho tjantjella seo e seng taba ya ka, empa ke ntse ke sa itsebe bonna, ke ho makatsa. Re tswa qotsong eno e le ho thasellong e eketsehang haholohadi ya philosophy le psychology ya bonna, bowena kapa self. Re lokela ho tseba hantle concept ena e tobile ho rarahana e leng complicity, mme sena se re qosa ho fuputsa mekgwa ya ho etsa kelello kapa kutlwisiso ka bo rona, ourselves, ka bo rona ba rona. Hantlentle lepetjo la Socrates la itsebe, tseba bowena ba hao, e le know thyself, lepetjo le ngotsweng ka tempeleng ya Apollo toropong ya Delphi, le thatafatsa mosebetsi wa ho itseba. Tumelo e leng presupposition ya philosophy e tataisang teko ena ya ho utlwisisa ka mmotlolo wa ho itseba o ho thatholohang ka ona videoeng ena, o e leng tsela ya ho itseba bo rona ba rona e tsepame hodima ha botho kapa boetsi le subjectivity bo rarahaneng, e le semaka, phenomenon se lokelang ho ba teng ka kgulano, ka conflict ka ha monahanong wa rona. Ke kopa re felle mona
re tla re tadima jwale re qanolla dintlha tsena tse re buileng ka tsona ka bonngwe videong e latelang. Mona jwale mo re buang ka subject, moetsi. Re rena motho enwa re reng re shebile motho wa mofuputsi, le ha ka ho toba e bua ka motho ofe kapa ofe, empa rona ka kotloloho re tobile ba ntse re shebile motho enwa mofuputsi. Re ha re etse le mohlala le ka enana motho enwa wa rona e tla ba motho wa mofuta ofeng, hobaneng ha ntle o mono o tla ho etswa mehlala e akaretsang jwalo ka ho boletswe ya batho ba bileng teng kgale history nakong ena ya jwale. Mme mona moo re ntseng re tadima ho itseba e le Lacanian model of subjectivity, know thyself. Re tadimme ka leihlo la Professor Andrea Hust wa South Africa. Weso ke kopa o se ke wa lebala ho subscribe ha elale.